S obzirom da smo dobili ovaj zakon o ublažavanju posljedica krize u kome i mi imamo mogućnost da intervenišemo, mi ćemo intervenisati na različite načine, koristeći pasivizirana sredstva koja smo od ranije mi imali, provlačili kroz budžete, sad ćemo ih aktivirati. To su sredstva za zaštitu i spašavanje i sredstva za gradnju i održavanje skloništa kojima ćemo nastojati, u stvari kojim nećemo nastojati, pomoćemo sigurno u okviru ovog zakona preduzećima od interesa za općinu Hadžići, da očuva radna mjesta, a samim drugim našim planovima obezbijediti onima koji žele sami da ekonomski ojačaju svoja domaćinstva na način da se više okrenu poljoprivredi, svojim gazdinstvima, jer toga imamo na našem području, da nabavimo motokultivatore, da nabavimo neku opremu za zaljevanje, s obzirom da vidimo da je prošla godina bila sušna, moguća da bude i ova, da nabavimo plastenike, ne one velike od 100 kvadratnih metara, da nabavimo ove manje, jer za njih ima puno više zainteresovane, od 50 do 30 kvadrata, i da vidimo da li ima zainteresovane da povećamo stočni fond na našem području, i to ćemo koristiti ova sredstva iz ovih namjenskih prihoda koje je moguće promijeniti namjenu odlukom načelnika tokom trajanja proglašenja prirodne nesreće, a isto tako i 60 dana posle ukidanja stanja prirodne nesreće. Tako da ćemo iskoristiti da ta pasivizirana sredstva zaista iskoristimo na ove dobre načine, s tim što smo još kazali da pomognemo i dom zdravlja, da na kraju krajeva malo sprečimo ove zaraze od ovih divljih deponija, da očistimo i vode i potoke, da uredimo i ove prostore oko puteva. Već možete vidjeti da se događa, da već imamo ugovore o djelu, neke gore čuvare smo skinuli sa Žunovnice, dali im drugu obavezu, znači opet po ugovoru o djelu, nisu to kao što neke budale pišu, tamo nisu to uposlenici općine, oni su radili gore čuvali kasarnu, tako da danas smo njih zamijenili s kamerama, a njih rasporedili na čišćenje i održavanje lokalnih puteva. Ja sam htio da budem namjerno malo više opširan, da tačne informacije vam kažem, da ne bi bilo poslije dezinformacija. Ukoliko ima nekih zahtjeva negdje da mi nismo pokrili neku oblast, otvoreni smo za sugestiju i za prijedloge svake vrste. Pogotovo ovo će biti upućen javni poziv svim firmama i tako dalje. Sve će biti javno, ništa neće biti pokriveno, tako da je moguće to sve pratiti preko naše web stranice.